emakhosini. Isithunywa nethongo noma sithi ingelosi nethongo nomdali bakhetha umuntu onjani. You believe ukuthi abantu abaneziphiwo abantu abapure ababasebenzisi ke umdali namathongo nedlozi abamsebenzisa umuntu ongagalavantanga. Sibona sinje shayile sibuya ebusojeni bomhlaba besizitshela ukuthi sabo clever. So if you think ukuthi kukhethwa umuntu okhule njengabo Siphesihle abo quiet hayi amathonga wamfuni lo muntu uzosidelela mhlazane idlozi lihlaliseka kuyena uzodelela abantu because of indlela yakhe straight uzolaphani ngoba kwamele ube ungene waphuma somewhere and then ke uzokhuluma into yomuntu vele sekayidrivile imoto ayifili ukuthi hayi le moto ayisebenzi. So akukhethwa basically umuntu opure. Sizalwa emacaleni wabogogo nabomkhulu silungisa wona. I always say si owner 2%, 98% eyabo. Yingakho makufanele kenzeke into kuwe kuzawuyenzeka. Kufana noma ngeke yenzeke. Nanoma ungathi wenzani izohlala imile. That's why today uthola abantu option yabo eyokuthwala kanti ulimaza impilo yakho. Uyabona uma uzokhethwa ukhethwa ngoba usihambile istrati. So yazi ubungozi bestrata awukwazi ukuthi udlala ama PlayStation ukhulu udlala ama PlayStation usendlini besuthi wazi istrata nabantu abakhule badlala abahlala endlini abadlala ama PlayStation uyayibona ne driving yabo abafani nomuntu okudala hamba estrateni. So kukhethwa umuntu onjani kukhethwa the worst person. Yingakho namhlanje manizofuna ukuhlola nithi koko manje wayi mina ithi nginitsheleni iqiniso ningebhora ngivele ngithi nankomunye kukhethwe bani ngoba banikhetha nje nina nifuna ukuba imijolweni nifuna ukuba emaphathini nifuna ukuba kuma tavern nifuna ukunaka into zomhlaba kodwa ke manje batsekwanele because they see ukuthi now uyothola isigulo ese-HIV noma uzongena kuma drugs noma uzoyenzani kakhulu abantu abaphuza kakhulu nasazi isiprofito salabo bantu ukubonisa ukuthi kukhona vele umuntu lesisiphiwo akabenefit all together akakhanyiselwa uthengelwa amabhiya ngoba ubatshela iprofito and bamthembile abantu etshwaleni kodwa lo once ungaya kuye uzokutshela ngqo akuphe nesikhambi la khona kodwa azange alalele umoya uye wavumela ukuthi abe nenkani agcilazeke kodwa lo muntu dangerous ngesiprofito nokuphikambi. So nina nifuna ukubona Jesus ngama white garment hayi uyaqhamuka nje ayisidawa ahlule nomfundisi pure clean lo muntu loyo ngaleso sikhathi ukhethwe ingelosi ukhethwe umdali ukhethwe idlozi. The very same malume nithi useless uhleza dayi uyena ovikele lelo khaya. Alright mbulaleni nibone kukhona umuntu enithi manithi niyamgangela niyambulala kanti uyena ophethe ikhaya umuzi. Nizibuze ukuthi why masihamba angithi nabathanga niyabahambela abantu bomndeni why soloku lo esithi useless uye ovikile. Ningathatha abantu nizitshela ukuthi niyabazi. Indlela ilawulwa umdali nezithunywa namathongo. Abasebazi ngale before things will happen. Uzibuza ukuthi lo muntu lo hayi mana ihlangana. Nababona labantu laba
abatshintsha amadoda why sibuza ukuthi why bona banesporofito and bashaya ngqo. Uthola umuntu wenze ama-abortion about 8, isiporofito salowo muntu loyo, isithunywa salowo muntu loyo, idlozi lalowo muntu loyo. So don't think ukuthi ziza zipure, azizi zipure. Abakhethi ngoba uhlanzekile, bakhetha ngoba they know ukuthi uzoyibamba lento. Ngaloko ukuthi thina abantu sinenkani, le 2% engikhuluma ngayo inenkani lokho ukuthi ungacolela ukuthi uloku profit abantu udayiwe than ukuchange ukwenza. Yingakho ngihlezi ngithi iphehlo alichange isimilo, inkonzo alichange isimilo lomuntu somuntu, inhlambululo esinenzayo ayichange isimilo sakhe. Umuntu angalalela umphinsebenzo lalele abuya yodelela abantu. That's why uthola inyanga nabaprofit ezikwazi ukudelela abantu, because of ayichange isimilo kodwa ubizo lizosolo kulikhona. So ningadideki kusasa ukuthi why lo muntu lo adelela abantu sokodwa unobizo, and makathi uyenza into uyayenza. Kodwa it doesn't mean ukuthi relax and ube comfortable. Umuntu makadelela akadleki awuhlaliseki kuyo, ekugcineni kwamele akurespect ngoba iyo into phela sinibiza ama-client noma iguli zikamoya maziza kithi kuyabonisa ukuthi umsebenzi usisekhona. So kwamele umuntu arespecte lonto leyo. Please don't forget to like and subscribe.